Voina ZPM Political Training nei ani a he huna thu soitu Dr. Vanlalthlana MLA Aizawl North 2 chuan corruption do turin kanin pei to a angai na po shetura kanin da ani ati Dr. Vanlalthlana chuan ramhaso na inha na bulpui ber chu sarkar in railbol na cha good governance ani a ZPM chuan kalphung thar mipui sarkar noya sarkar chakle huap zo siam kan tuma tuna kan kalmek dan aya mumal le omjanei zo ka kan kalangai ani chutiang tur chuan ro man na fel tak kan nei to ani ati Aizawl North 2 MLA chuan tuna kan sarkar in railbol dan hi a solid talk lova sectorization kalpuin mason na atak taka kalpuyan i theinan sarkar department in naizwalte minister pakhat noya da anianga department in naizwal allied department tepo zirchiana a thei anga po khom dan kan zon angai ani Mizoram sarkar department somnga don tho kan nei meka anin kara tho hona tha coordination a om theinan le omjanei zo ka malak non convergence policy manani ang atibok Dr. Vanlalthlana chuan hetianga system fel file in railbol na omjanei kan kalchuan tuna kan buaina tam tak hi na satakin kan tire theidona eiruk theina rem chang tam tak ti bo ania corruption hi na satakin kan veng theidona ni ati ZPM Political Training hi pulian khuma shra sel PSC member in a kai shwaya soiho na hun man ani bok Aizawl North 2 bial to MLA Dr. Vanlalthlana ZPM chu eiruk na do turin a inpeih to a angai na po shetura aninda ti asoi voina an party pisa ZPM Political Training a Aizawl North 2 bial to MLA chuan ramhason na in nga na bulpui ber chu sarkar in railbol na cha good governance ani atia ZPM chuan kalphung thar mipui sarkar hnuaia sarkar chakle huap zo siaman tuma tuna an kalmek dan aya mumal le omjanei zo ka an kal angai ti chu angai dan ani thule chutiang tur chuan ro man na fel tak an nei thu asoi Dr. Vanlalthlana chuan tuna sarkar in railbol dan chu anget tok lova ZPM in thu nei na an changa nei chuan bo big nein mason na ataka kalpui ani theina sarkar department in naizwalte minister pakhat hnuaia da ani dona department in naizwalte po zirchiana a thei anga po khom dan an zon atul don ti asoya Mizoram sarkar department somnga don omte anin kara tho ho na tha om theinan le omjanei zo ka malak nan convergence policy man ani tur thu asoya hetianga kalphung fel file le in railbol na omjanei an kalpui the ani chuan tuna an buaina tam takin satakin atire theidona eiruk theina rem chang tam takti bo ani tur thu asoi inkhomi ZPM PSC member pulian khuma shra selin akai shwayani